Haga jingle kai T20 series hapring ke India Persia eka Afghanistan. Apa paisha ke jingle kai ke India kalala ban limsuk eka Afghanistan dan riu weekend. Bad haga ke jingle kai ushiwam du lala ban ile kai bha haga bau lala ban kamai hadun riu peuron snak benta ke India. Haga jingle kai one day international hapring ke Sri Lanka Persia eka Zimbabwe. Apa paisha ke jingle kai ke Sri Lanka kalala ban limsuk eka Zimbabwe da pra weekend lengba ke DLS method. Haga jingle kai Super Cup hapring ke Mumbai City Persia eka Gokulam Kerala. Haba paisha ke jingle kai ke Mumbai City kalala ban pelim salit ya ke Gokulam Kerala da arla kawai. Ya ke gol Punjab jong ke Mumbai City la yo ban tap ashwa ban kot ke jingle kai kata haga minit ke bakandai peu plus nyau lengba ke penalti. Haga wei par ke jingle kai Super Cup hapring ke Chennaiyan Persia eka Punjab. Haba paisha ke jingle kai boro arteri ke Kenhun dia kai da marshi gol. Ya ke Shigul jong ke Punjab layo ben tap tang haga minit ke basau lengbau Jordan bad ya ke Shigul jong ke Chennaiyan layo ben tap haga minit ke ba Prapway lengbau Jordan Mure. Haga jingle kai Super Copa semi final hapring ke Barcelona Persia eka Osasuna. Haba paisha ke jingle kai haga kela step omdon gino ge bala ben khijar na baro art ligi Kenhun bad day haga kelamit kata haga minit ke basan peu kundai ke Barcelona layo ben tap ya ke gol ke badingkong haga ke jingle kai lengbau rangile kai beken sai jongka Robert Lewandowski. Bad hashwa ben kot ke jingle kai kata haga minit ke bakandai peu plus lai ke Barcelona layo biang ben tap ya ke gol ke ba ar lengbau Yamal. Bad lengbang ini ke ar gol ke Barcelona kalala ben lem ya ke Osasuna da Arlanot. Baleng bang ngi jing job ke Barcelona kala yo benrong ke final jong ke Super Copa. Bad kan ya kendu Persia ika Real Madrid haga jingle kai final.